Pinky Fashions for variety in dresses and dress materials. Buy one and get one free. Best quality of dresses for all family members. Jeans pants, terry cotton pants, ready-made shirts at the most affordable rates. For women, very special offers. Just for rupees 150, 2 sarees. From the lowest range of sarees to light quality jari sarees, fancy sarees and new design sarees. Just for rupees 125, 2 chudidar materials. Short top chudidars, embroidery design chudidars. 2 baba suits, rupees 80 only. 2 shirt pieces, rupees 110 only. 2 pant pieces, rupees 120 only. We are open on Sundays also up to 2 p.m. Just visit Pinky Fashions, Ajanta Complex near Shetty Traders, Milagros Crossroad, Hampankatta, Mangalore. Please note, we do not have any other branches. So visit Pinky Fashions. कोकणे आम्ही गावूया कोकणी गतारा हाती घेऊन हातेरा वायलीन गीतरा कोकणी भाषेक उभारा कोकणी पोदा वापारा नाचता गायताना कोंकण शहरान कोंकण शहरान इंग्लिश पोदाक रुसुती कोका कोलाची रुसिया कोकणी पोदाची मायच्या दुधाची पोदा आमच्या भाशेची गावप्यांक जावं दी ताशेची नाचतेल्या की कुशेची आपुरबायेची इंग्लिश पोदाक रुसुती कोका कोलाची रुसिया कोकणी पोदाची मायच्या दुधाची पोदा आमच्या भाशेची गावप्यांक जावं दी ताशेची नाचतेल्या की कुशेची आपुरबायेची कोकणे आमी गावूया कोकणी गतारा हाती घेऊन हातेरा वायलीन गीतरा कोकणी भाशेक उभारा कोकणी पोदा वापरा नाचता गायताना कोंकण शहरान कोंकण शहरान डबडबडी अडी अडी डबडबडी अडी अडी डबडबडी अडी अडी डबडबडी अडी अडी घुमटा पोदा घडलेली आदल्या मनशांनी आयच्यानी लोटून घालेली तांकां कोनशांनी आदल्या ओव्या वर्सांनी आसा कितली समजणी कांटाळची न्हय रे कोणी पोदा कोंकणी घुमटा पोदा घडलेली आदल्या मनशांनी आयच्यानी लोटून घालेली तांकां कोनशांनी आदल्या ओव्या वर्सांनी आसा कितली समजणी कांटाळची न्हय रे कोणी पोदा कोंकणी कोकणे आमी गावूया कोकणी गतारा हाती घेऊन हातेरा वायलीन गीतरा
कोकणी भाषेक उभारा कोकणी पौधा वापारा नाचता गायताना कोंकण शहरान कोंकण शहरान दब दब डिये डिये दब दब डिये डिये दब दब डिये डिये डब डब डब